Hey, he All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silin sang puya. Donor Minister G Kisan Reddy le Chief Minister Puzoram Thangatan Donor Kaltanga State Malana Shang an Soidun. Commerce and Industries Minister Dr. Aral Thanganan Aizawl New Market Sakzofleni Huna Bazar Puya Inzor Thin Mi Sangkhat Za Pathumte Dalun Effect he ani don ati. Tuk in Dar Sri Khan Tripura Assembly in Khan vote Thaktan ani. Union Cabinet chuan Ramchunga Cooperative Movement chakle zolakal puya rel. Development of Northeastern Region Donor Minister G Kisan Reddy Nimin Khan Chief Minister Puzoram Thanga chu video conference kaltanga komin Donor kaltanga state malang na shang an soidun. Donor Minister Chief Minister Puzoram Thanga te hian sarkar kum sangni somni pathumatana budget expenditure chungchangte marchak state tan investment summit bo chai tu mek malakna te G20 Summit at an Boss in the Northeast Industrial Development Scheme NEIDS Sungsangte CNA Fund System atana in Bots in the PM Divine Noya Project Shang Le Adangten Saiduna Chief Minister Chief Secretary Dr. Inusar Mai Planning Program Implementation Secretary Pulamar Somapatsu Principal Advisor Cum Additional Secretary Dr. Rins Hanare Sarkar Hotulian Tangten and Troy Om Ani G20 Summit Mizoram University Thandona Wangin PWD Aizawl Road North Division in Dorpui Vengthar Puzoram Sanglina in a Changa Viva Konzo Noi Peng in Karkong Siam Tretna Voina Chang and Thodona Wangin Hatho Tsungin Helai Kong Hiachan Vekharni Dona Herri Tine Traffic Senior Superintendent Nimin Khan Tisukim Natho Tiboy Turin Nathona Huam Sung Kong Pulir Tele Bungrua Da Palanilowa Kong Mang to the Port Natok to the Ngai Chang Chunga Lir Tekal Turin Angen Ani Commerce and Industries Minister Dr. Aral Thanglen Aizawl New Market Sakzoflani Huna Bazar Puya Inzor Thin Mi Sangkhat Za Pathumte Dalu le Vek the ani dona uluk takin UD and PA in Akalpui don ati Nimin Assembly Sesona Aizawl New Market Mun Luya Building Sakmek Chungchang ZPM member Pulal Chon Thanga Zona Changin Dr. Aral Thanglen chuan het hui soya New Market Ahim Building Patni Aizawl City Center ACC le ACC Annex Building Sakmek ani ati a ACC Annex Commerce and Industries and Colony a na za som nga tho zo ani to a na tho nan hian cheng noi sang thum zaruk somli pakhat singa sang ko manani ang ati ACC Building chu Smart City Project noya sak UD and PA Department and Colony thu sein Minister chuan cheng noi sangli zani senator ani a anu lukleya tu lai India ko pui lian bi ka bazar pui ang ban phavede utura mala kani ati LED Minister Puke Lalinan Sarkar lai pui scheme Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGSA noya VC House za somnga sak ani to ati Nimin Assembly Zonal chana huna member te zona changin minister chuan RGSA noya hian VC House somkwa pore thom thatani to ba ka VC House thar somni pathum sak ani le donati a VC zani somni pathum na computer set khatheu pek ani ba ka Common Service Center somni pek ani to ati Minister chuan RGSA chu Village Council te theina ti pungtura training pek ba ka tangkai taka mipui rong an bol theina na an ma ani ti chakna tur scheme CM2 ber VC kaltanga malangna turani ati a RGSA noya tho hian Local Economic Development Program mangin Handloom Design Training Cum Protection Project Tenzola kalpuani thute Rural Homestay Project Tuipui Kaidar Zawa Kalpuyani Thute po asoi ani Ser Chief Khopui Finalama Malangna Turchi Shangte Soi Hovin Nimin Khan Ser Chief Town Sanitation Task Force to Additional DC Pulal Monsangral te Hovin DC Meeting Hall an Tukoma Tukom te chuan Bollo Clear Shan Chungchanga Kar Khata Tumkhat Bollo Troi Thebik Khonturin Bollo Pai Motor Tantir Toni se anti a Troi Thelola Khom ni po ni khadang kalpui ni se anti Village Council ten an huam chunga chungkotin te chu in lama an bollo manga leitha anu sem vedatur nei tirvek dan po soi howani a home composting malak na hi NREGA manga tho theni a chu man tangkai the ani thu tarlan ani bok chungkotin te chu bazar bek thatak kenga bazar thin turangin an ni a aleitu le zordu te po plastic polythene manglo tura be se vek ani man phallo polythene manglu te po chakzoka dap chua shemna po wardeu ni se anti a hengpa ka hian plastic Hersomna Khol DC Malakna CSR Manga Sersi Pida Neto Man Trangkai Dan Turte Bolho Song Bola Munthar Chetlang Daya Bosai Mek
man tangkai dan turte ODF plus ni tura endikna paltlang tora malangna turte vengtina plastic da khomna tur siam dan turte le final ama malangna tur thil poimo sang sangte anrel ani bil khothlir le thingdol RD block huam chunga thalaiten ezana tlak thiam thil an ne theinan ni thum chung o tur thiam thil ti pun injitina hun bot sai ani Kolasip SIRD and PR Extension Training Center Mahatma Gandhi Hall injitina hi Kolasip DC pujon LT sanga nimin khana honga DC chuan tunlai khovel in tlansina kong sang sanga Mizo mi pati aya meisete mashruai tu ani chho zel na chuan meisete din mun choi sana konga masona na sadak aumzia alantira heti rol Mizo mi pati chu meisete kai ruai tu ni tura chanlak atulani ati tunma anga mi pa tho tu le meise tho tur bik clearani chung chuan in todal kong zo hardona clear bik omlovin kong enkima mi pa chuan tho hre nei lovin mashruai tu ni antuma poimo ani ati ram leilung hausak na hum hal chu mitin mo phuna ni thule ram kang tur vente voi khat man plastic man lo te chu leilung hum hal na kong poimo tak ani thu borsap chuan soin namtana nana tri bai h darzel tur do tu ni tum thau turin kal khomte acha bok ani thingle maulo chevel boruak ti chelo tur chi man ruwa manga thil siam chu injitin huna hian bil kho clear le thingdol RD block huam chunga thalai somnga anin ziak luta sumdona bultan nana thil poimo te lekha manga thil tangkai siam chu ate thui moile puan thui te zirtir ani don ani longkai borsap thar pu David lal than tlongan chanchabumi te chu khotlang le ramhason atana mi poimo tak sarkar khalngil tu anni ati longkai borsap thar hian nimin khan Mizoram Journalist Association MJA longkai district member te lenga somin district zona tana malak na tur poimo sang sanga soipuya district ne tu tele MJA te thona tha om chuan district in nasa takin ma son don ani ati a longkai district en del bolna chungchang le ma ba kom te soin district MJA member te chu district tan the top chuwa tho ho puya soma mi puirom bolna le district ma son na tho konga atul na pianga ama fin chuwa thuron pechin turin asomani district MJA shoi tu te chuan borsap thar le additional DC thar te chu longkai district a anon lom thu soim district ma son nan englai point MJA chuan sarkar an tho pui theireng ti an soya borsap hi district MJA na tho dan le malak na tlang pui sil fi in kumin February ne re ni kwa parvatwa anjin na Bangladesh atanga sahimna zonga ron tan nu te an to chungchang ba ka malak na tura an du sang sang te borsap ne hin an thlen ani he huna hin additional DC le DIPRO te point an ngai poi mo zong an soya in merchet na thing pui in ho ani bok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani tuk in dar se tang khan Tripura Assembly in khan vote thak tan ani a ka dari thleng vote thak ani ang Tripura hian voter nuai somni pure chungan oma candidate zani somnga paku amin anjinga hian mechia somni pani an om ani state puma polling booth hi sangthum zani le somre chunga oma hengjinga hian election commission chon model polling booth siamin meche hlangin an enkol big te thalai le rolbanoten enkol big polling booth te siamani a in thana fel file thiang hnim om theinan dane thupe ken ko turin ven himna khawta ka kalpui ani tuntumin thana hian senior BJP leader le chief minister nilai Dr Manik Saha union minister Pratima Bomik state party president Rajiv Bhattacharjee deputy chief minister Jishnu Debarman senior CPIM leader Jitendra Chaudhary le Pabitra Karte state congress president Birjit Sinha le minister Louis Sudip Roy Barman te po candidate jinga antel ani Union Cabinet chuan ram chunga cooperative movement chakle zola kalpuya rel hemi chungchang hi Union Information Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur chuan chanchambumi te ma soin atira bok nute lam siam tu tele sang khoi tu tan Primary Agricultural Credit Society PACS nuai ni panchayat tumlo te din photani angati a PACS te hi kumngalo omtur chungin ti felvek tumani ati Union Minister chuan he malak na hian Olsam Jokin Society adin tir don ba ka masona rural mamo ti changtun lama apoimo donani ati a he ba ka hian thingtlang lama cooperative sector in ma sonanga na thara tam tak siamani ang ati bok Chanchinthar cherti topna na tlang pui Donor Minister G Kisan Reddy le Chief Minister Puzoram Thangaten Donor Kaltlanga State malak na sang an soidun Commerce and Industry Minister Dr Alal Thanglenan Aizawl New Market sakzor felani huna bazar puya inzor thin mi sangkhat za le pathum te dalu le vek thei ani don ati
tukin dar sir tangkhan Tripura Assembly in than vote thak tan ani Union Cabinet chon ramchunga cooperative movement chakle zola kalpui a rel chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani